Grazie che siete presenti. Leggerò questa dedica che ho fatto per Gabriele, nonché il mio figlioccio. Leggerò sia in italiano sia in albanese per quelli che non conoscono la nostra lingua. Caro Gabriele, e voi tutti quanti qui presenti, ci troviamo tutti insieme per ricordare in questo particolare giorno di dolore la breve vita del nostro carissimo Gabriele. Ognuno di noi, cominciando da oggi, porterà nel cuore proprio un pezzo di ricordo che Gabriele ci ha lasciato. Perché lui aveva questo dono, lasciare qualcosa di bello nelle persone che incontrava. Perché lui era fatto così. Sapeva come farti sorridere. Sapeva far uscire dentro ognuno di noi il lato positivo. Chiunque di noi ricorderà Gabriele per quello che lui è riuscito a regalare da oggi nel nostro cuore, ci sarà sempre un posto per lui. La sua breve vita è stata come una stella nel firmamento che subito è tramontata, ma la sua luce brillerà sempre nei nostri cuori e nelle nostre vite. Arrivederci Gabriele. Possa il Signore che ti ha chiamato accoglierti tra le sue braccia e a noi, addolorati per la tua partita, avere la forza e la fede di questa dura e amara realtà. Fordashtum miq të dashamirë, e gjithë ju që keni ardhur më lërë, jeni tonë të pranishëm në këtë ditë të veçantë për tonë ne, me kujtu Gabrielin. Ky djalë ka qenë i veçantë për secilin prej nesh. Në zemrën tona ka ngullë mrejsa e kujtime që nuk do t'i harrojmë. Edhe pse mes nesh jetoj pak, por atë që i adhuroj, do na japin forcën me ecë përpara në këtë ditë vështirë. Shkëputja e tij e papritur na trishtoi të gjithëve. Ne po na duhet të kenë ty pritur një ëndër në cilën gjithë do na muqu. Por kjo është realiteti i hillën, në cilën ne kërkohet me prandu vullnesin e Zotit. Na sot Gabrielin i adresojmë të mollit Zot, ai na fali, ai na mori. Por kujtimi i tij, çështjet që secili prej nesh ka me Gabrielin, këta nuk do t'i harroj kurrë. Buzëqeshjet që ata e kena parasysh, ka me na shoshnu jetën tonë. Ili, ti ike prej nesh shëtërë, e kjo është gjithmonë i lumtur ashtu si na ke dhënë lumturinë edhe ne. Na rrijo ofertarte e sidomos familjes tonë.